Selo Banato okruženo vodom sa svih strana. Moje selo. Nas Ivanovčana ima od više fela. Neki su od ovih, neki od onih. Ivana Kotkivanović. Hvala Budesus na bugarskom. Pa kakvi smo mi to ljudi? Kao prvo, nema nas mnogo. To jest, ima nas sve manje i manje. Odlazimo, obećavamo da ćemo se vratiti. Međutim, retko se vraćamo. Neki bi rekli da ne volimo naše selo. Naravno da Ivanovo volimo, a kako ga ne bi voleli kada ne postoji lepše mesto pod ovim Božjim svodom. Ali čini mi se da su Pecaroši ipak najverniji Ivanovčani. Oni su uvek tu. U samo selo Pecaroši retko zalazi. Top nije razlog, on je tu samo da ulepša selo. Tako barem kažu političari. Oni govore i da Ivanovo treba da dobije novu ambulantu, i to svake 4. godine. Mnoge 4. godine su prošle, ali ambulantu još nismo dobili. No, mi ne marimo mnogo, jer smo zdravi, a nismo ni kavgadžije, tako da i nemamo gde da se povredimo. Dođu iz Voljevice i Starčeva, dođu Ivanovo, zato što tu narod miran. Pa zašto onda Pecaroši ne svraćaju u selo? Razlog je jednostavan. Ne prepuštaju svoje srećno mesto drugome. Ipak selo jednom godišnje bude bukvalno okupirano. Pa evo da kažemo da smo tek stigli, evo za sad smo slikali samo koze pored vode. Da, tek smo krenule. Motiva po ovakvim mestima, pošto sam ja jedan pravi Banačanin, uvek ima, znači samo selo i sve okolo nudi neverovatnu količinu motiva, počev od vode, ponjavice, pa do samih kuća i ono što je meni uvek najvažnije, znači to su ljudi koji se pojavljuju svuda oko nas i koji su u svakom mestu specifični na neki svoj poseban način. Lovi se sve što se vidi.
ali za kapitalni ulov smatra se stara baka ili deka pored prozora sa cvećem. Model kao model može da bude najlepša devojka na svetu ako nema taj stav i ako ne zna da se postavi i da iznese unutrašnju lepotu. Jednostavno fotografije su hladne, nema nikakvog osjećaja, nemate onu unutrašnju lepotu koja u suštini je po meni najlepša. Mi volimo umetnost, pa nam i nije teško da preživimo ovaj dan. Uostalom, šta je jedan dan u odnosu na sve one dane koji samo nama pripadaju? A šta to mi radimo sve te ostale dane? Rekli biste ništa posebno. U pravu ste, ništa posebno. Ali to je zato što vam nisam rekla našu tajnu. Popika. Pička pale. U Dalmaciji. Na prvi pogled jedno obično parče drveta. Ali nije. Pa šta je to u popici toliko posebno? Popika kao prvo može daleko da leti. Ako dobro pogodi, može i 150 metara da leti. Samo zvizdi. Kao drugo, popika može da se igra na bilo kojoj poljani. I moj unuk ide. I kao treće, za popiku potrebni su vam samo nekoliko drugara koji poznaju pravila igre. Podelimo se u dva tima i odredimo ko prvi baca. Štap. Da. Zatim jedan protivnik, jedno dete iz protivničke ekipe protiv drugog deteta iz druge ekipe uhvate ovaj štap i onda ide u rukama. Evo ovako. Popika se stavlja na rampu sa koje se lansira. Igrač iz protivničkog tabora hvata popiku i baca je svom saigraču, koji treba pre protivničke ekipe da sa popikom dodirne rampu. Pobjednicima pripada slava i čast. Časti duše, jededu, pijedu. Važno je napomenuti da je ova igra zabranjena za devojčice. Mi u ostalom imamo neke druge ženske igre. Čik se zvala. To najviše. Druge onako dugačko, pa u kocke, pa crep, pa skačeš sa nogom i guraš taj crep. Guraš. I to je bilo igra. I onda ono što smo pored drveta se krili, kako se zvala ona igra? To smo se krili isto. Jedan mora da žmuri. Dobar dan. A svi se sakrije da onda mora onda ga nađe. Mi smo jedva čekali da sednu stariji, pa da nam pričaju prič i što smo to voleli da nam priča priče. A sad to više nema, kaže to je bilo pre 100 godina. Uvijek su ta neka stara vremena bila bolja. Pa meni je bilo bolje zato što sam bila mlađa. Bilo kako bilo, priča o dobrim prošlim godinama odzvanja iz svakog sokaka. Ovdje drugu priču nećete čuti.
Neki kažu da smo kao popika. Ako daleko odleti, teško se vraća. Mada i blizu kad padne, nije je lako pronaći. Evo.